Irama ina ba televisi ni masih ba televis keriso. So dada karas wakele taruki aluo pa umuso dede kedai taso Indonesia. Mete fai tamroi ba dango sabuyu ya ita. Anda berada ma obai Irama iraina fifu merdeka. Salam holistik. Data hono ke dede fatwa le tafon rondongo daromali mangandai. Masuno mafola kami ndau ketua Yesus. Maantu dihehani amoni. Baba mahal ya aga, baba meike mafaabot badede badaromali me. Iyad. Daromali lo balangi kedate halam roh basura Luka, faza felen rua, ngabua efabulu asiwa, iruki 50 atelu, meneta romali lo balangi. Babolohe alito bagulidane sonrao. Au masih dosibai, nano muhola ya enak. Pasoni bayaga kegudania, balaho no dedegibe irege no avai. Hadia, bibai babolohe faatula bagulidane anda sonrao, tengada. Wal kami babolohe fautusa menrao. Yo tarai da esa, bafaudu zida 5, si hasamba omo, faudu zida 3 bazida 2, bafaudu zida 2 bazida 3. Faudu nama ke nono, bafaudu nono ke nama. Ba ina ke nono alave, ba ono alave ke nina. Inania ke numene, ba umene ke nina nia, matuania, irugida daromali lo balangi. Irama ina batalifusi nga masih bakazoete Kristo na tabaso da romali Andre bazalua keda ya da sukeda banof hana basimanu ada da ba Yesu to bagulidano babolo hefa udusa ada da ba Yesu to bagulidano ena fa udu iranama nono ono ke nama ke nina masih sambua fongambat. Nata baso da romali Andre, nata eva ia moroi ba zaluaya ia bagina tenia meloda Baya ita let aboto badededa, akan telah mangiba dededa, bava mati bakazo etes keris. Hiza fatwa le da ba Irama iraina kembali tuho da romali Andre ya da oige dedeu baba ori da Irama iraina ya ita asese tahalegang itula dan angetula ni haleda Andre so ni fotoi konsekuensi dari setiap pilihan. Si mana ke babang aida angit tula, bava mati akazo ete sukeriso. So konsekuensi. Panatapaso badaromali Andre, ya ita sino faduhu tede sino aboto badede kazo ete sukeriso, tera babang abate keriso, anu fudededa. Lah, apa si mana dah? Ada tengah dah vamos iso etes keriso ena atule kulitan apolohe fa atule ena ohahau de di sambo fongambat anava si mana dah asaluannya yo bada solo he alitu tengah hayo he mana galitu nas lebih jelas nama bahasa Indonesia bada melemparkan api ifazaum bakalitu. Tengah asalan no ifasa umpamana yo badana sa o masido na humola kali tidak. Ramai raina. Ena utol aboto badada da romali. Pemoguna tafai ki moroi furi bagina temete sura da romalia. Da romalia ya da turya somo soda ni sura Luka. Tahu kita baso babo tu pada da balukan deno sama sa tabib ya atau dokter ba isura-sura Andre ifohe ke Deofilo
ena aboto badete Teofilo adia ia zalua me inut to hari zo Yesus Kristus. Me sura-sura ande kurang lebih sekitar bandrevi 80 no ai fasok Kristus. Berarti nata hitung-hitung mana, nata hitung perhitungan tahun, Pak Aso irugi wa mate kereso sekitar 33 fakih. Maka 50 fakih ai fadae, padahal isura-surania sanura turia somuso dede ande luk. Hadia zalua menoto harezo aite sukeriso, aboto badede dava oya niha nigohi-gohi. Patuala tobali niha keriso Paulo meda denia nasa Saulo sama sa ia zabele si baike babolohi-lohi niha keriso. Ini hakeriso melodau irama iraina tengah tu isi seki kan nama yang dibanggakan. Ini hakeriso eluahania padedera melodau ya dau niha dari golongan sesat niha sileseki. Nah hiza hadia zalua niha kereso iduku ara iduku berkembang ba iduku oh ya sama hana berme ira enoni lobalangi basamati lafaduhu balaturiyaige hadia ia zino lafatian. Akhirnya hadia salwai ramai raina beregang itulah nih haleraan konsekuensi daripada pilihan ada pilihan ra palahala gang itulah faduhu tedera ke Yesus. Hadia salwa khera alwa khera penganiayaan la bebezi ira la ra'u ira, la forefa ira, bahkan bagi netu dau irama iraina, bagi netu Romawi, oya ni hakeriso, latawi bangai lala, pala be ekera, so damar atau hadiah ya badau, ni oguna nala fazehi solo, babasibongi pala tunu. Ira gitu bali lampu jalan ira dan oya sudah kezimati penderitaan demi penderitaan dah asal wakira. Nah ena aroda de zamati anda bai fohe atau bai surah luka andre ihala moribasino i pa ema so ete sukeriso ya iya da yung bakal so ete sukeriso moroi bangabuasti fabulu asiwa andre yo babolohe alito bagulidana sonrao ba omasito sibai nano muhola iya ito hoga bangabwasi 50 basoni bayag kegudania pati badaya boto badada ba alito anda alito fanan rai pamakau bere zinola hala angitula aya da bafaduhu dedera kekeris meloda sama-sama sania ihalagang itu lafaduhu dunia. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus maka ihalagang itu lafaduhu dunia ke Kristus. Bahiza hadia zalua irama iraina meno ihalagang itu lafaduhu dunia ke Kristus. Tatu mana isi sambua fongambat ngambat dunia. La uduni ni hasino mga angit ulan. Bagina taday ramay raina ni Yahudi, duhu-duhu, mufanu siway kairaban ni hasino mga angit ulan, wafaduhu dede kekeris. Padatay lahewi sa Saulo, meno mga buli Saulo no tamaya sikola no sokonya ba atua-tua, ifahal Gamaliel iya, ba ihala ba obulo ba ihala semacam surat kuasa, enama ia ifalo penyiksaan ba ni hakeris bagi natuda batailah bisa Stefano late bukara
Bagina tada so zaulo, gifai. Dan dia merasa bahwa ini cara yang tepat. Babo metau ni hakeriso na lafaila efna herera hadia ia penderitaan demi penderitaan. Pama tania la fuli ira, la rei pamatira, la rei zino la fatian. Irama iraina iza hadia zalua. Ni hakeriso sombuk kunia dae. Dimana judulnya semakin dibabat, semakin merambat. Itu gula tabaisi ba itu gumanana. Itu gumanana, itu ku oya, itu ku mangevolo. Hana irama iraina beremen ni hakeriso sino mangai angetula hakeriso no i arro de dunia no aboto ba de dunia baya iya da no te efa ya moroi ba hukuhor no te efa ya moroi ba hukuhor ba no te efa ya moroi ba hukuhor no arro de dunia ba no falu kaya ba omas ila bahaden sani aluigu. Apalagi yang saya cari. Irama iraina hadena sani aluime. Apalagi yang kamu cari. Fa omasi sabelo epua. Ya da fa omasi si orikeriso. Ni hasamati. Ibotohi badadanya ma ihala i orifaga faurinya galitani wa keriso andre ifaza umba keriso so masih keriso na humola ya da hewa alita fanan raiga ya pahiza saat ni hasamati i arro dadanya ba alita andre alita fangehau ulah si mane ana airama iraina namutunu ganaa ena idugu kalua ba ausnya idugu mutunu semakin murni. Nah si mana nih hasamati ihale aurifania wa sino ihale anget tulang abango masih keriso adalah anget tula satule anget tula si benar hana menoyo so etes keriso ya odolala ya odo ba adu ya odo ba au le sondugi amasi le manere ya u ya itanda dani alwalu ita baguli dane andre baba aurida to baguli dane andre ena abol to badededa wa fa omasi keriso anda zilete ule baba aurida fa omasi lo balangi na sikuli dane no ifatenge nononia so ete sukeriso Abang masih eya ita. Abang masih eya ita. Ramai raina tertedau bawa masih keriso bawa urima. Kalau sitola mangeheta kau, le sitola mama balia ugu, bawa masih keriso ando. Le sitola mangeheta kau dadau. Hanya dah bayua badaromalian. Paudu ira nama non. Paudu ira nono alabe keninania. Paudu ira numene keninania matua. Artinya beregang itulah zinolah hale. Kau masih rakeriso akan mengalami penganiayaan penindasan akan meroi babo ngambata sama. Maksudnya fo ngambata sila sifat duhude de wakeriso. Iza ada zalo irama irain. Na belajar ita bapa urim panuania keriso bagi fufuna. Jemaat mula-mula ya ira di dalam menghadapi penderitaan bahwa hadapi alita fanan raigaan le tebula ira obulo ira orutu ira lalau mangandre ira dan beremele tebula ira babangandre pada ete abele ira apa nema penderitaan demi penderitaan. Hingga sekalipun hete farofa ira, sekalipun helabayo ini motor fanika malah tunu auri ira. Ale larik keris.
Si mana Paulo? Menogana ya fa ebua dada si orelo walangi. Menoi fa ila akhirnya Yesu. Pa Yesu anda tuhu nolo walangi. Ramai raina na tau sisi pa amate Paulo baka furiata ni tababak. Si mana genda ni fa Yesu. So ni forofat kembali anu siawang kahit anu tuwag. So ni forofa hula huruf X. So ni babazi fo macambu. Ay regi ahoraga sebi na gole. Bahiza lelari kiriso. Hana batola si manay ramay ray. Pero me faduhu dedera. Aboto ba dedera ba fauri ande tengah hato baguli dana. Hidup di dunia ini hanya sementara irama iraina. Le arai tato bagulidana. Bagulidana de tolamana terasakan penderitaan demi penderitaan. Olah terasakan penganiayaan demi penganiayaan. Bahiza saat itu. Somasi keriso. Baba nandrai gesalo baba aurida. Enai dugu ta oroma at ombakal baniha. Bayaitani hasamati. Itu gula apa kita dah itu ku tahu masih itu ku evaluasi semakin ditekan malah dia semakin menunjukkan murah hati hadiah batolat bermeno ibe eduma-duma ia soayete sukeri. Nah ya dayau ramai raina sedang mengalami berbagai penderitaan. Tuhan Yesus lebih dahulu menderita. No ofena itere pamakau suai Yesus Kristus. No ofena itere panandrai ke suai Yesus Kristus. Kepada apa iwa ya ahobu amin. Na tetandrai ke amin. Luar biasa ya. Bagi nata bate fakau ita, bagi nata data tema hom. Bagi nata abu data, bagi nata da oi be ke dabon darat. Andre, ya uga sino mangai angit tula. Paduh dada ke kiriso. Boy angi wate. Aro dada. Bano siduhu, bano satu legang itu lamu. Bapa ngomasi ekeriso balasi tola mama bali ya ugu bada. Itu ku yang ngabala norodo itu ku yang ngabala gabulada de aeke keriso. Dua so etes keriso mi aine ke dozi sonoro. Solofo basere gitu ufolombase am. Ohe penania. Tuna penania. Itu na bani haba. Tuna kalau balangi. Tuna kazo etes keriso. Ila ifagi bai bokai lala ila abele endrau na le ihe takhau no rodedeu mak abula dedeu bai be ikhu wa abul apa ngono ya i ramai raina ni masih bakal keris taromali lo balangi baba ngaro te zamat wahade ya sino hal kang itulah baba ngomasi ekeriso. Ewa ai afa khede la uduni. Berzino efati. Ya sapelen rau. Hana melemana ire ita soetes. Oh ya zino mame eduma-duma iya. Baba matinia le ire keris. Soni lagu samesa soni nada. Inada son rononia. Ketika alua kenia panan raige hati panan raige ya dau kanker payudara hadian di faluannya imane was salwa kegu ande na ina temo et kegu ande bau andre sohagel kalau balang ufahat badadegu ya dah bisa melafah ngai keriso bisa baaf keni rasonya tau andre sohagel soaya ngetehe ke urasoi pasti hama ifu wa makaume
Luar biasa irama irai. Jadi mga boleh bisa kita memaknai zalua baba urita. Nada azine hikiriso baba urita. Aya da alua ke dava makau alua ke dava nadrai. Asogo hita da dunia ke daeda. Ena itu bali taturia ke bani. Baba makau baba nadrai ke salua ikan baba urita. Lemana irai ita kiriso. Ufadia salua le reinda uga kiriso. Andai ramai reina oiga dedeu arro dedeu amati kazoai te kiriso bate orif inda uga yau hahau dedeu da fif mengandai. Sahagele tua Yesu da romalim beke mababelu Yesu. Ena hewa ai materba makau materba nandai ke babeaso baguli danaan. Tera-tera berba fatuhu tetemahku. Babele enda agaro enda bapa mat. Ena le marenda uge. Sau hagele tua Yesu. Iadu. Ya mutolo itafefu irama iraina. Ya hahau demi. Salam holistik.